Njihova omiljena pjesma nikako nije Neka se drugi raduju. Oni su došli pobijediti na naš festival znanja i priskrbiti sebi ogromnu radost. Pa pogledajmo tko bi to mogao propjevati u našem vrućem stolcu. Siniša Majstorović, Pula. Berislav Varga, Ivanja Reka. Nebojša Mickov, Pula. I Dario Tašević, Zagreb. Pula, Ivanja Reka, Pula, Zagreb, najbrži prst, broj 1. Zadatak za 4 mladića je... Složite naslov popularnog dijela Jordana Petersona. A. Život, B. Za, C. Pravila, D. 12. Naslov popularnog dijela Jordana Petersona, složiti ga, bio je naš prvi zadatak večeras, u najbržem prstu. Naslov je 12 pravila za život. A 12 pravila najbrže svladao je Nebojša Mickov. U našu seriju ulazi novi muški lik. Reakcije ženskog dijela publike bit će jako je zgodan, jako je sladak, jako je mlad. Izgleda kao pozitivac, možda je negativac. Pa pogledajmo što je od svega toga. Nebojša Mickov iz Pule. Dobro večer. Dobro večer. Dobrodošli. Nebojša, slušamo vašu skraćenu životnu priču. Znači, skraćena životna priča, Nebojša, 38 godina, iz Pule, po zanimanju ekonomist. Radim u jednoj velikoj turističkoj firmi na jugu Istre. U pratnji supruga Nataša. Nataša, dobra večer. Dobro večer. Nataša, nije na njemu da hvali samog sebe, pa dajte ga vi pohvalite i najavite na takav način. Nebojša, makar do 14. pitanja. Da stigneš. Ja sam malo skromniji od toga. Ženska posla. Jel bilo, nemoj mi se kući vraćati bez 250? Treba biti samo dovoljno da možemo kćer koja ima 5,5 godina odvesti u selo Djeda Mraza i ovim putem naravno bi pozdravili bi kćer Ninu. Tako da ona još vjeruje u Djeda Mraza, pa mislim da je... To vjerujem i ja. A u vas ne mogu voditi. Zašto? A u biti mogu, da. Tako, 10. pitanje, 11. ko kuća. Pa sad ću vam ja to izračunati koliko bi vas to došlo. Znači vas troje, jel? Da. Pa jedno 7 dana, 5, 6, malo obilaza glavnog grada, malo do tamo, nije to tako daleko. Drugi prag, znate, Drugi? Da se opustite. Može. Da. Dakle, Nebojša, dragi, 15 pitanja vas očekuje. I za 10. pitanja i Djed Mraz, i sobovi, i sve, i paketići za vas, za suprugu, za nas, za publiku, za sve. A publiku, ako bude bolja nego na prošlom slučaju. Imate publiku, pola-pola, Joker zovi, možemo li? Možemo. S nama je gospodin Nebojša Mickov, kviz Tko želi biti milijunaš. Sretno, krenimo prvim pitanjem za 10 eura. Blizance je ponekad teško razlikovati zato što si sliče. A. Kao pijeta o pijetlu. B. Kao koka koki. C. Kao jaje jajetu. D. Kao pile piletu. Pa ja bih rekao kao jajetu, sliče blizanci. Imao sam u spavaonici u vojsci ondašnjoj 2 para blizanaca i stvarno je bilo onako... Kirile, nisam Kire, ja sam eto, Makedonci. Makedonci i Varaždinci. Odgovor je točan. 10 eura za našeg Nebojšu. Hvala. Kad bi ukućani odustali od pranja posuđa, kuhinja bi ubrzo bila A. U depresiji, B. U komi, C. U sepsi, D. U vrućici. Pa ja bih rekao da bi kuhinja bila u komi. Sjećam se tih trenutaka u svom životu. Odgovor je točan, 20 eura za vas. Za 50. Što grejpfrut nije, nikako nije. A. Slankast, B. Gorkast, C. Kiselkast, D. Slatkast. Slankast, slatkast, gorkast, kiselkast. Dobro. Pa nikako Ste se nikad čudili zašto vam roditelji daju grejpfrut da jedete? Nisam, zato što ga volim jesti. I volili ste ga kao mali? Da.
Baš zato što nije slankast. Mislim da bi to trebalo biti da nije, malo zna biti gorkast, kiselkast, slatkast, kao svako voće, ali... Meni je najviše bio gorkast. Gorkast, ali jako zdravo. A je, sad ga volim. Odgovor je? Slankast. Slankast. Odličan odgovor, točan odgovor. 50 eura i pola kilograma grejpfruta za nas. Za cijelu obitelj. Koje slovo hrvatske abecede nanizano u stripovskom oblačiću predstavlja dubok, sladak san? A. Prvo, B. Drugo, C. Predzadnje, D. Zadnje. Pa rekao bi da je to slovo Z, Ž, znači Z je predzadnje slovo. I uvijek mi se spavalo kad bi vidio taj oblačić. Kao kad neko zjebne, znate, pa... Ili da vidimo na publici. piljenje drveta. Evo jedna gospođa. Ulovila se. Odgovor je točan. 100 eura za našeg Nebojšu. A za 150. Koji su nadimak američki mediji nadjenuli Nikoli Jokiću? A. Jack, B. King, C. Ace, D. Joker. Rekao bih da je to Joker, jer vjerujem da je njima problem izgovara to možda Jokić, pa... Jokić? Mislim da mu i piše bez Č, one kvačice, pa ja bih rekao da je to Joker. To je moj konačan odgovor. D. Joker je vaš konačan odgovor. I moram se osvrnuti na tog fascinantnog košarkaša, stvarno. Najviše kod njega mi se sviđa što ima takvu genijalnost u takvoj jednostavnosti igre i što je razbucao i raskrinkao sve te neke veličine i biti jedan od najboljih, ako ne i najbolji, u najjačoj košarkaškoj ligi. Ne znam kako je vaše mišljenje, ali... Slažem se u potpunosti. Ja se toliko divim njegovoj jednostavnosti. Jako inteligentan. To je moj posao, njemu je sve to malo boring, onako, dobro, idem svoje konje u Sombor. Mislim, sve se ne trudi moje previše. simpatije ima maksimalne. Odgovor je točan. Odnosno, još jedan dokaz da su najveći ljudi najjednostavniji. Eto, što mislim cijeli život. Odgovor točan, 150 eura za gospodina Mickova. Ovo je za jedno pismo Djedu Mrazu preporučeno. Ako vam ga ja pošaljem. Može. Nećemo, vaša kćer nas gleda sad, pa nešto sam htio reći za svoje sinove i pismo Djedu Mrazu, bolje ne. Djed Mraz postoji! Da! 600 pitanje za 300 eura. Koja je Microsoftova tražilica pokrenuta 2009? A. Halo. B. Bing. C. Kako. D. Brat. Da, to je poznati poziv iz Alan Forda. Halo Bing, kako brat, opet u zatvoru. Da, tako da ja bih rekao da je to Bing, definitivno B. Inače, ekskluzivno. Sljedeće godine radimo Alana Forda u kazalištu. Ozbiljno? Tako da... Super. Odlično. Ako gostujete u Puli, definitivno. Uvijek. Pula je neizbježna. INK. Super. Tako da bih ja rekao da je B, Bing, moj konačan odgovor. B, Bing, točan odgovor na 600 pitanja. 300 eura za Nebojšu za sada. Ovdje možemo recimo posjetiti Djeda Mraza ako je u Labinu ili negdje. Jednu malu fake kućicu u ulozi Djeda Mraza. Naravno. Za malu lovu, naravno. 7. pitanje za 600 eura. Koji film opisuje kako je Gru postao Gru? A. Malci 2. B. Priča o igračkama 2. C. Snježno kraljevstvo 2. D. Trolovi 2. Ovdje, da budem iskren, ne znam odgovor. Znam što nije. I tu bi me Nina ubila da ne znam o čemu se radi Snježno kraljevstvo ili Frozen. To definitivno znam da nije. Trolovi su isto skandinavska mitologija. Priča o igračkama, ne, to su oni Buzz Lightyear, oni astronauti. Svjetlosni. Da, oni astronauti kauboj. Sad, da li je to Malci 2?
ili trovi 2, sad sam rekao, sad ne mogu tražiti pola. Ajde, evo. Ajmo raskrinkati to, mi imamo to pripremljeno. Da, mislim, Vjerujte mi na riječ. istina je, tako da... Ne radimo protiv vas, niti za vas. Istina. Malci 2, to su mi oni minjoni. To su oni žuti sa naočima. Jesi zovu tako, ne? Sa lijepim žutim glavicama. Da. Ne zovu se minjoni, ne? Dobro. Pa ne sjećam se. Gledajte, ja bih uzeo pola. Moguće. Pola, evo, izvolite. Džokerom pola, ostali su odgovori A, Malci 2, B, priča o igračkama 2. Nema šta Gru tamo raditi u priči o igračkama. Ništa, ja ću reći Malci 2. Moj konačni odgovor. A, Malci 2, konačan odgovor. Puni naslov filma Malci 2 je Kako je Gru postao Gru. Odgovor je točan. I 600 eura za vas. Minjončiću, evo nas na 600 eura. Ovo je već za onako one jeftine karte gledati, malo jeftinije. Ryanair malo. Da, ono, bez prtljage i to. 8. pitanje za 1000 eurića. Što ženama onemogućuje napredovanje na položaje najviše razine menadžmenta? A. Stakleni pod. B. Stakleni zid. C. Stakleni prozor. D. Stakleni strop. Pa ovo definitivno znam odgovor jer napredovanje je za gore, tako da zid i prozor su lijevo i desno, pod je za dolje, tako da je to stakleni strop. D. Moj konačan odgovor je stakleni strop D. Jeste li vi kao ja tu nagnuti na žensku stranu? Jesam. Apsolutno. Definitivno. I dosta više... Uostalom imam kćer. Pa da, ali bez obzira. Ma i bez obzira, to je samo razlog više. 2024. i da još uvijek imamo takvih slučajeva i gorih. Mislim. Kad bi to bio najveći problem? Ja sam stvarno tu na ženskoj strani. Pa jedno 85%. Sad ću dobiti od muškaraca onako pikado. Odgovor je točan. 1000 eura za našeg Nebojšu. Opravdat ćete svoje ime Nebojša, ne bojite se i igrajte hrabro do kraja. Možda i kupimo kuću Djeda Mraza. 9. pitanje za 2500 eura. U kojem je gradu, kao i u Veneciji, na vlasti bio Dužd? A. U Sijeni, B. U Firenci, C. U Bolonji, D. U Genovi. Dužd. Dužd. Ovako čisto gledajući logički, Sijena, Firenca, Bolonja nisu na moru. Genova je i Genova je jedna od te četiri pomorske republike, Amalfi, Pisa, Genova i Venecija. Tako da to bi, stvarno bi se čudio da nije Genova, ali opet najgluplje je otići kući sa džokerima, makar je to nekako moja filozofija. Dužd. To inače nije filozofija pravih igrača. Ja sam skroman igrač. Nije to stvar skromnosti. Ne? A vi se zovete Nebojša. Pa ne bojim se, ja samo sumnjam u svoj odgovor. Sumnjiša. Sumnjiša. Može. Da. Kolebiša. Kolebiša. Ja bih nazvao i pitao svog džokera Marina Petrovića. Marin Petrović. Marin Petrović živi u Hrvatskoj, u Italiji. Živi u Hrvatskoj, Po C nekam. ali je studirao u Italiji i stručnjak je, kao što je rekao, za sve vezano uz Italiju. Halo. Buongiorno. Buongiorno. Come stai?
Bene, grazie. Nebojša Mickov, poznato, nije poznato? Poznato, otprilike. Koliko poznato? Dovoljno poznato. Ajde, molim vas, recite mu točan odgovor, pa ću mu ja nešto reći poslije vas. Ok, dobro. Evo, Probat izvolite. ćemo. Hvala. Marine, u kojem gradu kao i u Veneciji na vlasti je bio dužd? Siena, Firenca, Bologna ili Genova? Nisam 100% siguran, ali mislim da je bila Genova. Ja isto mislim jedina je na moru. Da. Da, mislim da Andrea Doria, to bi trebalo biti to. To bi trebalo biti to po meni, da. Ništa, hvala ti. Ajde, hrabro dalje, čao. Hvala, čao. Pa ja ću onda glasati za D u Genovi, moj konačan odgovor. Ma dajte, pitajte i publiku. Pa glupo je otići bez džokerima doma. Je, definitivno je glupo otići džokerima. A i ovo vam nije trebalo, ali dobro. Ajde. S vlasti ih je svrgnuo Napoleon 1797. godine u Genovi. Točan odgovor na 9. pitanje. 2500 eura za vas. A sada 10. koje nam treba. Publiko, imamo samo vas, a želja nam je kuća Djeda Mraza. Odgovornost ne može biti veća. Dječji osmijeh je u pitanju. 10. pitanje. Ajmo Nebojša. Kolebiša. Dužina kaznenog prostora u nogometu je 16,5 metara. Koja mu je širina? A. 30,32 metra. B. 40,32 metra. C. 50,32 metra. Ili D. 60,32 metra. Poznati 16-terac. Znači, dužina i širina. Pa, ajmo to računati ovako. Znači, gol je 7,32. I onda imamo još... To je dužina, da, 16-terac, 16 metara. Gol 7,32, sa svake strane još pomalo. Malo sam gledao publiku, ako išta ovako demografski mogu reći, izgleda, jedino što mi se čini da ima više žena. Sada Dosta više. Dosta više žena. Koliko ima od gola još lijevo i desno? Ista je udaljenost, jel? Da. CCA po vama. A teren je širok 50 metara cijelokupno. Bi trebao biti 100 sa 50 više manje. Ima i većih, manjih, ima neke standardne sad. Ima nekih... Jel ima 10 metara? Gledajte, jedan od ovih odgovora je točan. Ja sam uvjeren u to. Ja ću to... Da li da ja sad pitam? Ako je to 10... Ako je gol 7, znači da bi za ovih 30 sa svake strane trebalo biti još... Znači 23 podijeljeno na 2, to je nekih 10 i... 11,5 metara, pa moguće, da, toliko je do točke 11 terca, malo manje, 11. Ma ne može biti 50 metara, to je apsurdno, 60 još više, 40 metara ne. Ma ne, ja ću reći da je to A, moj konačan odgovor A. 30,32. Pepe. Vrhunski izbor proizvoda i super sniženja. Aktualnu ponudu pogledajte u online letku na našem web shopu. Lakše bih ovo podnio da nije u pitanju kuća Djeda Mraza, ali 7,32 je širina gola i sa svake strane imamo još po 16,5.
Znači, točan odgovor je B, 40,32 metra. Žao mi je, dragi moj Nebojša, ipak želim vam u svakom slučaju da odete na željenu destinaciju, poljubite svoju kćerkicu, nemojte biti tužni, događa se, odgovarali ste dosta logično, moram reći, ali onako, iskreno, ja koji sam nogometni zaljubljenik, nisam bio baš 100% siguran. Negdje sam bio između, levitirao. Hvala vam na sudjelovanju, a nemojte mi biti tužni. Tako, da se oči malo nasmiješe. Hvala i vašoj dragoj supruzi. I svako dobro.